Draga braćo i sestre, poštovani prijatelji, draga djeco, posebno sam zahvalan Bogu i radostan što sam danas sa vama tu u Skoplju. Uzbuđen sam jer sam prvi put ovdje, zahvalan sam braći i sestrama iz Adventističke crkve koji su nam dragi, domaćini ovdje i radujem se što možemo slaviti Boga ovdje u ovom subotnom danu. Ja sam Mladen Aradski, propovjednik iz Hrvatske i zašto sam ovdje, zašto smo mi došli ovdje danas? Dobio sam i dužnost i čast, ne samo da ovdje govorimo, nego da ovdje sudjelujemo u jednom krštenju i to je jedan poseban povod. Brat Danilo Dimitrijev je odlučio da sklopi savez sa Bogom, da učini zavjet sa Bogom biblijskim krštenjem. I to je velika radost i nije mi bilo teško da prevalimo daleki put iz Hrvatske da bi došli ovdje u Makedoniju, u Skoplje i zato se radujem, još jednom to želim istaknuti. Ja znam Danila i porodicu Dimitrijev pa preko 20, možda i 25 godina. Znam kad je Danilo bio još mali dječak, kad je trčao oko crkve dok je bogoslužio, kad nije sjedio ovako mirno kao sad. Međutim, ove godine porodica Dimitrijev je imala već i neku veliku radost, posebnu radost, jedan poseban događaj, vi ste neki od vas bili svjedoci toga, njihov sin Dejan učinio je važnu životnu odluku, jedan važan životan korak je on učinio, jedan krupan korak, a to je da je on svoj životni put združio sa Luizom Spirkovskim. I oni su tu sa nama, nasmijani. Njihova lica su mi bili povod da ja odlučim koju temu da ovdje govorim danas. Kad vidite nasmijena lica mladog para, onda vidite da su sretni. Ne samo da to tako pokazuju, nego zaista se vidi sjaj u njihovim očima. Ja sam to vidio ranije, prije jedno mjesec dana, kad smo bili na jednom saboru. I o braku se govori uglavnom na vjenčanjima, jel tako? I onda poslije kad se govori o braku? Kad neko ima problem. Kad se događaju problemi, onda se to priča okolo, iza njih, iza leđa. I zato mislim da bolje da ovdje razgovaramo o tome, jel tako? O tome se ne govori prečesto. Tražit ćemo u ovom predavanju, ćemo tražiti odgovore na pitanja koga pitati za savjet o sreći u braku, kako postići sreću u braku i kako izbjeći tipične zamke u koje bračni partneri često upadaju. I zato naslov današnjeg predavanja glasi Biblijska formula za sretan brak. Nek nam Bog pomogne da razumijemo to i mi koji smo u braku, da bi zaista nešto i naučili iz toga. Vidite, na vjenčanju mladencima svi zažele sreću u braku. I što oni svi kažu? Čuvajte vašu ljubav, budite sretni, to su lijepe želje. Međutim, svjesni smo da sretan brak se ne dobiva kao svadbeni poklon. To se ne može upakirati u poklon ili staviti u kuvertu, pa im dati da to onda drže u džepu i da to imaju. Znamo da brak nije dobro i zamišljena bajka koja obično kako završava. Kad imate priču cijelu u bajki, onda kaže i onda su dugo sretno živjeli, jel tako? To je lijepo. Međutim, brak nije bajka. Jedna mudra izreka, jedna poslovica zato kaže lako je vjenčati se, teže je ostati u braku, ostati doživotno u sretnom braku smatra se umjetnošću. Iz ovog razumijemo da sretan brak je nekakav izazov, da to nije samo po sebi nekakva činjenica, da sretan brak treba izgrađivati i da treba ulagati truda da bi zaista stvorili sretan brak. Razumijemo i znamo iz iskustva da ne uspijeva to svima, nažalost. Ipak sretan brak je ostvariv. On je moguć
I sretan brak nije samo u bajkama, koje su dobro smišljene, postoji jedna biblijska formula za sretan brak. Ja sam ju tako nazvao, biblijska formula. Da bi čovjek i žena, da bi bili sretni, trebaju tu formulu upotrebljavati, koristiti. I onda mogu ostvariti sretan brak. Zato je i naslov mog predavanja baš ta biblijska formula za sretan brak. Ovu temu sam ja iz 3 predavanja složio i tako da neću sve dokazivati, nego neku stvar ćemo zaključiti da je tako jer nemamo previše vremena. Kad brak otpočne, što nas čeka? Rekao sam da je dobro da ne pričamo samo na vjenčanjima o braku, a poslije da se o tome ne razgovara. Važno je i da mi, koji smo preko 36 godina sam u braku, da i mi nešto učimo o braku, makar obično mi koji smo stariji u braku već onako znamo sve i mislimo da sve tajne sreće mi to znamo i da sve to dobro razumijemo. I zato je onda moje pitanje, možemo li mi koji smo desetljećima u braku, možemo li mi naučiti druge kako imati sretan brak? Možemo li mi koji možda već imamo unuke biti primjer našoj djeci, pa možda i našim unucima, kako može čovjek i žena biti sretni ne jedan dan, ne mjesec dana na medenom mjesecu, kako se kaže, ne sretni na bračnom putovanju samo, nego biti sretni tog cijelog braka. Možemo, ali kada? Možemo biti primjer, ali kada? Ako smo spremni učiti cijelog života. Ovo nisam ja izmislio. Evo, nadahnuta riječ da kaže u knjizi Temelji sretnog doma. Da bi čovjek mogao pravilno shvatiti brak, potreban je cijeli život. Mi obično radimo pripremu za brak, pa mlade ljude koji se žele vjenčati, nešto ih učimo, proučavamo, molimo se. Ali što ovdje kaže? Da bi čovjek to razumio što mu treba. Cijeli život, jer život nije statičan. Nismo stalno mladi sa 19, 20 ili 25, nego to ide dalje. I kakav ja trebam biti sad suprug, muž, otac sa 60 i neku? To stalno učim iznova. Kaže dalje, oni koji stupaju u brak ulaze u školu koju cijelog života neće završiti. Dobro slušaš? Vidite, danas je jako popularno da se govori da je cijeloživotno školovanje, ne znam kako to na makedonski, ali razumijete, da je to je trend, jel tako? Ali vidite, brak je već cijeloživotno školovanje. To je nešto što stalno učimo i zato trebamo biti spremni učiti. I mi koji smo stari i koji znamo i koji mislimo i imamo sretan brak i zadovoljni smo da uvijek nešto novo učimo. Zašto je ovo jako važno? Vidite, mi živimo u jednom posebnom vremenu danas. Živimo u vremenu kad je sve teže dobiti sigurne odgovore o braku. Imate danas mogućnost da svašta nađete. Svakakvi ljudi eksperimentiraju, isprobavaju, hvale se sa time kako je to sjajno. Tako. Živimo u vremenu kad se ruše stoljetne norme. Ništa novo nisam kazao. Živimo u vremenu kad se eksperimentira nasuprot onome što je Bog odredio kad on kaže to je brak. Znači danas imate niz novih pojava koje su u ravnome jednako važni i jednako vrijedni kao brak, pa čak i pred zakonom. Živimo u vremenu kad ljubav ne traje dugo. Sigurno ste poznati ljudi, nekakvi glumci ili uspješni, što kažu, samo jedanput bude vijest u novinama, rastaju se nakon 5,5 godina. I šta onda, kakve izjave se daju? Mi ćemo se u miru rastati, neće biti svađe, nestalo je ljubavi. Kao da je to nekakva magla ili kao da je to nekakav oblak koga je vjetar odnio negdje i sad oni ništa nisu krivi zbog toga. Ništa nisu odgovorni, tako. Danas živimo u takvom vremenu. Danas živimo u vremenu kad brak ima sve kraći rok upotrebe, kao i neki aparati. Znate, nekad ste imali frižider ili neku veš mašinu 30 godina, 20 godina. A koliko sad? Puno manje. Vidite, taj je trend kao da to prelazi i na odnose na nekakav brak. Vidite,
živimo u užubranom vremenu, brzo se živi, brzi je tempo i to najviše se osjeti na vezi. Za vezu, za brak treba vrijeme i to nažalost toga ima jako malo. Kod nas u Hrvatskoj brakovi se uglavnom razvode nakon ili najčešće do 14. godine, recimo najviše razvoda braka ima, brakovi koji su negdje od 7 do 14 godina braka, to je onda već kraj. Europa na zapad, ako odete, to je onda puno više, ali sad to nije tema. Ono što bi ja htio da mi razumijemo, kad govorimo o braku, otkud brak? Ko je brak osmislio? Ko je izmislio? Ko je kazao, to će ovako biti. Ovo je najbolje. Ko je to učinio i kad je to učinio? Vidite, dvije institucije koje potječu iz raja su uspostavljene prije Adamovog pada i Evinog pada. To su brak i subota. Ja sam ovdje stavio pod navodnike ko je izmislio. Bog je taj koji je osmislio brak. To moramo zapamtiti. Bez obzira u kom vremenu mi živjeli, koliko modern život je išao, ali Bog je stavio nekakve temelje koji su vanvremenski, koji traju. Bez obzira da li mi imali mobitele u džepovima, da li se vozili u avionima ili išli pješice kao naši stari i tako. Tko je ideju braka proširio po svim narodima? Ako je to neko od ljudi negdje izmislio, otkud da na svim kontinentima, svi narodi i poznaju taj institut braka. Institut počinje od početka, Boga je osmislio. Tko je osmislio kako brak može funkcionirati? Tko je dao upute za upotrebu? Znate, kad kupite nekakav aparat, nekakav stroj, čitate ovo ne smiješ, ovo možeš, ovo trebaš, na ovo pazi. Ko je to učinio? Ko je napisao? Pa samo onaj koji ga je stvorio, kao i vi. Upute ne čitate negdje iz neke druge kutije, nego tamo gdje ste donijeli, tamo gledate upute. Onaj koji je pravio to, on zna najbolje. I zato kaže ovdje u 1. Mojsijevoj, čitamo poznati stih, i reče Bog, nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoć kao što je on sam. Brak i subota su dvije institucije koje su došle iz raja, koje su uspostavljene prije pada u grijeh. To je bitna stvar da zapamtimo. Bog je odredio odnos Adama i Eve, kakav će biti, i kaže on zato, stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione u svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Znate, ovaj stih se na različite načine tumači. Ako ćemo površno tumačiti, onda se misli ovo njih dvoje jedno tijelo, to je na nekakav bračni odnos. Oni će biti i tako povezani. Ali ovdje se govori o jedinstvu ideja i ciljeva koji jedan brak treba imati. Iako su dvoje, ali oni jednako misle, oni se za istu stvar brinu. Oni su kao jedno. I to je zato jako važno da to razumijemo. Da zaključimo otkud brak. Brak je Božja inovacija. Brak je Božji patent. Znate, svi koji su pokušavaju i koji pokušavaju i danas da naprave nekakvu kopiju, drugčije malo nešto, da bude to modernije, bolje, lakše, suvremenije, uglavnom to kratko traje i to propada. Bog je usadio ljubav u srce muškarca i žene, da se oni privlače, da se vole, ne samo nekoliko godina, nego da se mogu voljeti cijeli život. Vidjeli ste sigurno parove koji dođu onda u novine, koji je nekakav starac i nekakva baka koji sa štapom idu i drže se pod ruku i vole se, i imaju sjaj u očima dok gledaju jedno u drugo. Znači, Bog je dao da je to moguće. On je to stavio u srce ljudi. To nije učeno, nego je to Bog stavio. I ono što je jako važno je isto da Bog najbolje definira za sreću braka, vidjet ćemo kasnije nešto o tome, i kroz zajedništvo s Bogom brak je čvršći i sretniji. Ovo je jako važno, ja to doživljavam kao možda čak i presudno. Ako smo blizu Boga, onda smo blizu jedno drugoga. Ako smo blizu Boga, ako se pred Bogom ispovijedamo svoje grijehe, onda lakše ispovijedamo prijestupe ili greške ili uvrede jedno drugome. To je jako važno za zajedništvo da to traje. Vidite, neka nam Bog pomogne da ovo razumijemo. Ovo je nekakav temelj, zato bih htio da to postavimo na početku.
I ponovo se pitamo kad brak otpočne što nas čeka. Sad ulazimo u neku stvarnost malo. Kad sam bio još mladić, neoženjen, razgovarao sam više puta ili su me pitali kad ćeš se ženiti, ili imaš djevojku, hoćemo ići u svatove. To su uglavnom pitanja koje se postavljaju mladićima i djevojkama, jel da? I čuo sam od nekih oženjenih muškaraca koji su mi se žalili na njihov brak. I onako su pravili kiseli izraz lica i znali bi reći, oženi se pa ćeš ti vidjeti kako je nama. Zašto da tebi bude dobro jer si sam, oženi se pa ćeš vidjeti kako to izgleda. Ja sam bio onako malo iznenađen, nisam znao kako da to razumijem i protumačim. Vidite, kad bi se razgovaralo o nekom svježe vjenčanom paru, onda su isto neki znali komentari biti. Vidjet će oni nakon nekoliko godina, neće se oni tako držati za ruke kad negdje idu zajedno, ili ne znam, neće se vidjeti sjaj u očima kad gledaju jednu u druge, to će nestati nakon nekoliko godina. Pa ja sam mislio, čekaj, pa gdje je tu problem? Pitao sam se, pa gdje su ti ljudi promašili, šta nisu dobro uspostavili, zašto se to njima događa? Zašto ti ljudi nakon 20 godina zajedničkog života, nakon 20 godina braka, govore o svom bračnom iskustvu tako pesimistično i tako na mlade parove gledaju pesimistično i kao da kažu, ma neće ni oni uspjeti, jel tako? Oni se samo nadaju tome. I što oni hoće reći? Što oni hoće reći? Ja nisam sretan u mom braku, ali i svi drugi bračni partneri nisu sretni u svom braku. To je nekakav njihov zaključak takvih bračnih partnera koji tako kažu. Vidite, zašto neki bračni partneri tako govore? Zašto oni to tako govore? Oni su imali nerealna očekivanja od braka, imali su možda i pogrešna očekivanja od svog bračnog partnera, imali su pogrešno razumijevanje kakva je njihova funkcija, kakva je njihova dužnost bračnog partnera prema drugome i nisu ispravno razumjeli tko upravlja njihovom bračnom srećom. Oni to nisu razumjeli. Tko je odgovoran za moju bračnu sreću? Vidite, oni ne žele prihvatiti činjenicu, takvi, ne žele prihvatiti činjenicu da su za nesretan brak ili za sreću u braku isključivo oni odgovorni, da oni to proizvode, da to nije nekakav sa strane, kao neko vrijeme na koje nemamo utjecaj, pa je sad došla kiša ili je došla suša. Oni ne žele priznati da je nesretan brak njihov vlastiti neuspjeh. To je njima ispod časti kazati, nego uvijek mi šta? Kao ljudi što kažemo, kao što je Adam kazao, ona je kriva, nisam ja kriv, da? To je obrazac ili to je model kako se obično mi ponašamo. I takvi ljudi, takvi bračni partneri, oni kao da Bogu predbacuju i kao da Bogu kažu, Bože, ti si tu neku sistemsku grešku previdio i zbog toga ja nisam uspio u mom braku. Tu nešto ima u sistemu, ja nisam kriv, jel tako? Je li takav stav opravdan? Jel se možemo mi izgovarati na nekoga drugoga zbog toga? Što je realnost? Evo što kaže nadahnuta riječ. Jedna rečenica. Tvoja sreća u ovom životu i u budućem, vječnom, ovisi o tebi. Ko je odgovoran za moju sreću ili nesreću ili probleme u braku, u crkvi, u odnosima? Pa prvo ja. Posebno u braku, to je jako važno. Nek nam Bog pomogne da to razumije. Posebno govorim bračnim partnerima, oni koji su dugo u braku, koji traže nekad put, koji ne znaju izaći, naći prava rješenja. Nek Bog blagoslovi i pomogne da se držimo biblijske formule koje ćemo ovdje više ponavljati, da to dobro zapamtimo. Vidite, istina je da je Bog uspostavio brak kad su Adam i Eva bili bez grijeha. To je istina. Oni su bili savršeni par. Savršeni partneri, oni mogu stvarati savršeni ili organizirati ili proizvesti savršeni brak. Ali nesavršeni partneri stvaraju nesavršen brak. Tako? Mi nismo savršeni. Ja i moja supruga imamo slabosti. I mi stvaramo kakav brak? Nesavršen.
Ali taj nesavršen brak može imati dve varijante. Može biti nesavršen, a sretan, ili nesavršen i nesretan. O tome mi odlučujemo. To nije u nekoj višoj sili izvan nas. To je u nama. Znači, da bi usprkos nesavršenog karaktera partnera brak bio sretan, partneri se moraju držati određenih pravila. Moguće je, i to nije bajka, da mi, nesavršeni, grešni, kakvi jesmo, da mi možemo biti sretni sa našim partnerom koji je isto nesavršen. Ako se držimo uputa koje je Bog dao, koji je dao za brak i kad su Adam i Eva bili savršeni i kad su upali u grijeh. Evo, biblijska formula za sretan brak. U Bibliji ima dosta uputa o braku, se piše, ali ne previše. Dovoljno onaj koji želi vjerovati, koji se toga želi držati. Ja sam odabrao jedan stih koji ima dva pravila. Jedno pravilo kaže mužu kakav on treba biti, a drugo pravilo kaže kakva žena treba biti. Apostol Pavle u Efežanima, poslanici, evo, kaže 5:33. Što kaže? Dakle, neka, ja ne znam kako je to na makedonskom, ali ovdje je zapovjedni način, znači neka, ne može li to, nego to trebaš. Neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao sebe samoga, a žena neka poštuje svoga muža. U nekim prijevodima, mislim da u Karadžić prijevod kaže da se boji, jel tako? Ali uglavnom ja sam provjerio 15 prijevoda, svi govore o poštivanju. Znači, muž da ljubi ženu, a žena da poštuje svoga muža. Držanjem ova dva biblijska pravila ispunjavamo formulu za sretan brak. Ja sam to tako nazvao, formula za sretan brak. Za sad neću tumačiti to. Kasnije ćemo doći da vidimo kako ta formula funkcionira i zašto je ovo nekakva formula. Otkud sad to? Pogledat ćemo tipične izazove ili probleme koji se pojavljuju u odnosima bračnih partnera između muža i žene u svojim odnosima. Vidite, ova slika pokušaj je da se pokažu nekakve tipične reakcije žene i muškarca kad nastanu nesuglasice. Idemo kupiti tepih, dođemo u nekakav veliki trgovinu, shopping centar gdje imate stotine tepiha i što onda se dogodi? Žena koja bolje vidi boje i ima možda osjećaj za dizajn, za estetiku, ona vidi jedan prekrasan, efektan, to će u toj njihovoj dnevnoj sobi biti to jako dobro. Ali šta muž gleda? To je jako svjetlo, ja kad uđem u mojim cipelama odmah će biti prljavo. I tu nastane rasprava, jel tako? I kad nastane nekakva rasprava, kako se osjećaju obično muž, a kako žena? Vidite, kad nastanu nesuglasice, žene se najčešće pitaju, voli li me on uopće? Jer šta on može reći njoj? Ma ajde, pa ti ništa ne razumiješ i ništa ne znaš. I što ona misli? Pa on mene ne voli, pa kako se on ponaša prema meni? Da? Ili žene obično zaključuju, što smo rekli, on mene ne voli. Ja ću kraćeno sad govoriti. A muževi to često ne uspiju priuštiti da pokažu ženama da ih vole. Muževi su fokusirani, da malo kažem samo o razlikama muškarca i žena, a muškarci su fokusirani na cilj. Da. On je nosio djevojci cvijeće, pričao da ju voli, kad je ona rekla da, posao je završen. Cilj je postignut, idemo dalje. Ja tebe volim, pa rekao sam ti to. Pa ne moram ti stalno to ponavljati, da? Vidite, to je muškarac i to žene trebaju razumjeti, ali i muškarci to trebaju razumjeti. Da nije dovoljno jednom reći da. Nije to dovoljno. On misli da je, ali to nije dovoljno. Da. Kad nastaju nesuglasice, muškarci se najčešće pitaju, što se s njom događa? Pa ona mene uopće ne poštuje. Ona mene uopće ne poštuje. I oni ubrzo zaključuju, kad ona kaže, pa ti ne razumiješ, ti si kao svi ostali muškarci. I to je njemu, vidite, to je njemu jako pomalo i uvreda
I muškarci žele poštovanje i to očekuju. Mnoge žene ne znaju to pokazati i ne uspijevaju u tome, odnosno zakažu u tome. Istraživanje jedno koje je provedeno kod 7.000 muškaraca i žena, koje je pitalo kako se osjećati tijekom nesporazuma, konflikta, nevoljeno ili nepoštovano. Kako se vi osjetite sad? Kad dolazi pitanje tepiha, problema sa bojama, da? Ili nešto ozbiljnije. I evo kako su odgovorili. 83% muškaraca je izjavilo da se osjeća nepoštovano. Vidite, muškarci u konfliktu, u nekom prepiranju, u problemima koji se pojave u braku, oni se osjećaju da se njih ne poštuje, da se njih ne cijeni. Tako. Žene su 72% rekle i izjavile da se osjećaju nevoljeno. Ovo je važan podatak za našu biblijsku formulu. Vidjet ćete onaj stih koji smo već ovdje spomenuli apostola Pavla o Efežanima poslanici. Vidite, žene i muškarci imaju drukčiji doživljaj nesporazuma. Oni drukčije to doživljavaju i zato i jedna i druga strana treba znati kako onaj drugi to doživljava. Da mi ne stanemo jedan drugome, kako se kaže, na žulj, da nekoga ne uvrijedimo, da nekoga ne razočaramo, da ne pokaže muškarac ne znajući da on ne voli tu svoju ženu i da ona na kraju to tako zaključi. Zato supružnice, uzmite, muž i žena koji ste u braku, uzmite za ozbiljno istinu da vaši partneri drukčije doživljavaju razgovore, pregovore i nekakve rasprave koje nastaju u braku. I da su oni ranjivi tamo gdje vi niste. Oni su ranjivi tamo gdje vi niste. Vi možete, muškarci, možete raspravljati i reći jedan drugome ti ništa ne znaš i to. I šta, poslije toga idemo dalje, lako se može razgovarati. Kod žena to je drukčije. Žene trebaju opet razumjeti muškarce. Ovo je jako bitno. Isus je potvrdio razliku. Danas se želi reći da nema razlika. Da, žene mogu voziti kamione, mogu voziti avione, mogu raditi sve kao i muškarci, što je nekad bilo rezervirano samo za muškarce. Da. Ali Isus je tako kazao, ja neću ići dalje da ne pričam ko može roditi djecu ili nešto drugo. Isus je kazao, a on im odgovori reče, niste li pročitali, stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih. Tu činjenicu moramo imati na umu. Te razlike koje postoje između muškarca i žene se posebno onda otkrivaju i u tim nesporazumima i konfliktima. I njihove reakcije se počnu nadovezivati. Bog je stvorio muškarca i žene da budu kompatibilni, da mogu zajedno funkcionirati, ali su oni kakvi? Različiti. Kad njihove reakcije se počnu nadovezivati, onda postane nekakva lančana reakcija. I tako, to neki nazivaju začarani krug nerazumijevanja. Evo vidjet ćete, možda ste i čitali nekad o tome, začarani krug nerazumijevanja, pa ovdje se vidi kako to ide. Ona reagira bez poštovanja, pa onda on reagira bez ljubavi i to se onda vrti u krug. I onda bračni partneri ne znaju izaći iz toga. Imam jednu malu animaciju. Kad se žena osjeća nevoljeno, kad ne osjeti ljubav, kako ona reagira? Ona reagira prema svom mužu bez poštovanja, a kad on ne dobije poštovanje, on reagira bez ljubavi. I zato se to zove kao začarani krug. Kao da se hrane, svoje emocije hrane nekakvom nedostatkom emocija koje dobiju sa druge strane. Vidite, kad se žena osjeća nevoljeno, vrlo je teško da poštuje onda svoga muža, a kad muž osjeća nepoštovanje od svoje žene, onda mu je vrlo teško ljubiti svoju ženu i reći ja tebe volim. I to je onda taj začarani krug. I jedna emocija utječe na drugu emociju, koja onda kod žene proizvodi nekakav zaključak. Pa on mene stvarno ne voli, ja sam to samo posumnjala, sad to ja vidim da je to tako. I ona donosi takav zaključak i ona postane hladna. Kad muž vidi da je ona prema njemu hladna i onako da ima nekakve pauze, da ne priča jedan dan s njime, što onda on zaključuje? Pa ona mene ni ne poštuje, gle, pa šta sam ja tu u ovom kući i tako. To je tipična reakcija. Još jednom ova slika koju smo imali na početku. Mnogi parovi
svako malo, svaki par dana ili jednomjesečno ili jednom godišnje, zavisi koliko često, upadaju u ovakav začarani krug nesporazuma i kad se to ponavlja, to postaje njihov obrazac ponašanja. Svaka kupovina tepiha, svako pitanje gdje imaju različita mišljenja, nastane konflikt iz toga. I oni iz toga ne izlaze. I onda oni razočarano kažu, vidit ćete vi nakon 5 godina braka kako će to biti. A nije moralo biti tako. I onda su oni jako razočarani. Žena će onda reći prijateljicama, nažalost, ljubavi je nestalo u našem braku i naš brak je postao samo navika. To se događa, da to stvarno tako bude, da nije pretjerano. A on će se žaliti prijateljima, on to neće pričati baš javno puno, ali nekome u povjerenju će on kazati, mene u našoj kući više niko ne poštuje. Mene se samo pita koliko si novaca donio u kuću. Njemu fali poštovanje kao muškarca, kao glave obitelji, glave porodice. Nekoga se sluša, nego koga se poštuje. Je li ovo sudbina svakog braka? Da to mora tako biti? Je li to Bog tako isprogramirao da bude? Ne mora. Zato pričamo o tome da postoji biblijska formula. I pitanje je sad kako prekinuti taj začarani krug. Gdje mnogi parovi griješe kad uđu u nesuglasice? Oni nisu svjesni da su u tom začaranom krugu. Oni se dokazuju ko je u pravu. I nisu spremni da prekinu taj začarani krug, taj opasan niz reakcija koji se hrani jedni drugima. On zna da treba iskazati ljubav, da ja ne, zapamti. Znači, ti si njoj to rekao bar jedanput, sigurno. Ali on zna da treba to iskazati ljubav. Ali šta on kaže? Ne, ja hoću da ona mene poštuje. Nek ona mene prvo poštuje, ja ću njoj onda reći da ja nju volim i da je ona moja ljubav, jel tako? Ona zna da treba pokazati poštovanje prema svom mužu. I ona to zna. Ali, kako da ga poštujem kad on mene ne voli, jel tako? I jedno i drugi par čeka da to neko napravi prvi. I to onda ne izlazi se iz tog kruga. Znači, ovo je jako važno. Kako prekinuti taj začarani krug? Pa ponovimo onda ovaj stih, odnosno misao koja može se složiti. Ljubit ću svoju ženu kad ona mene počne poštovati ili poštivat ću svog supruga nakon što on mene počne ljubiti. Kako prekinuti začarani krug? Znate onaj poznati stih koji kaže da sunce ne zađe u gnjevu vašemu, jel tako? I šta se tu misli? Ako imate neki nesporazum, ako ste jedno drugo uvrijedili, kad je zadnji rok da se prekine taj začarani krug? Pa neka večernja molitva, jel tako? Neka zajednička molitva. Znači da ne prespavate, pa da to onda ostanete još uporniji u tome, nego da to obavite što je prije moguće. Nemojte čekati na drugu stranu. Nemojte čekati na drugu stranu. Zato ovdje još stih koji sam htio ovdje još da kažem, koji smo već čitali. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu. Ovdje ne kaže se da imaš nekakve izgovore i preduvjete kad ona tebe bude poštivala. Ne, nego se kaže ti ljubi svoju ženu. Dejane, razumiješ? A ona isto kaže, a žena neka poštuje svog muža. Nemamo izgovore da kažemo ona mene ne poštuje. To se može desiti. Ali ako vi pokažete ljubav, pa onda će to reagirati, onda će taj začarani krug u stvari biti sasvim obrnuto, drugčije će ići, jel tako? I to mi trebamo činiti bez ikakvih preduvjeta. Neka muž ljubi svoju ženu i neka žena poštuje svoga muža, to je biblijska formula. Vidite, i znanstvena istraživanja su pokazala da ta biblijska formula, da to radi i danas. Da je ona jako suvremena, iako je jako davno napisana. Istraživanja Johna Gottmana, on je psiholog i bračni terapeut, život 2000 parova kroz 20 godina braka, šta su oni zaključili?
najvažnije komponente za sretan i stabilan brak su ljubav i poštovanje. Šta mislite, je li apostol Pavle kad je pisao o Efežanima prepisao od Gotmana? Nije. On je znao, nadahnut Božjim duhom, što je važno za muškarca i ženu. Vrlo jednostavno. Jedan stih kao formula, zato sam to i nazvao formula. Vidite, ovaj čovjek koji je istraživao, on je statistički utvrdio da brakovi kojima nedostaju ove dvije komponente, gdje se žena osjeća nevoljeno, gdje muž ne zna to pokazati, ili gdje se muž osjeća nepoštovano, gdje se njega ništa ne pita i kad on nešto kaže, a ti čuti ili ne znam. Vidite, da ti brakovi nemaju šansu da budu sretni ili su pred raspadom. Bračni savjetnici također potvrđuju. Vidite, kad naiđu nesporazumi, oboje se trude što prije popraviti štetu. Ovo nije prepisano iz Efežanima poslanice. Ovo su ljudi koji se bave problemima u braku, gdje ljudi dolaze, partneri i kažu ne ide nam, imamo problem. I što oni su zaključili? Oni koji su spremni prihvatiti savjet i oboje se trude da učine prvi korak u nekakvom pomirenju, u približavanju, ti brakovi opstaju. Ti su brakovi nesavršeni, ali mogu biti sretni. Mogu biti zadovoljni što uspiju svoje probleme prevazići i još više su međusobno povezani. Vidite, još jedna važna stvar. Sretni parovi znaju riješiti nesuglasice i ne kažnjavaju drugu stranu šutnjom ili cijelodnevnim prigovaranjem. Znate šta znači šutnja? Razumijete to? To bi se reklo onako u žargonu, ima sliku, a nema ton. To neki tipovi karaktera, znači oni znaju tako osvetu raditi. Čekaj malo. Nećemo se pomiriti odmah. Nek to malo traje, nek bude skuplje. A šta ovdje kaže? Ovo su bračni savjetnici koji ne moraju biti čak ni pobožni. Možda ne čitaju Bibliju, ali oni su ovo zaključili. Da oni koji su spremni da naprave prvi korak, koji neće se osvećivati, da tako kažemo, kažnjavati svog bračnog partnera zbog realne greške nekad, da oni mogu brzo riješiti konflikt i biti sretni u braku. Što možemo zaključiti? Kakva je formula biblijska za sretan brak? Znači, ako je muž koji zna iskazati, pokazati riječima i djelima da ljubi svoju ženu kao samog sebe, on će pokraj sebe imati sretnu ženu, koja će njega onda moći poštivati. Znači, žena koja poštuje svoga muža, ona će pokraj sebe imati sretnog muža. Vrlo jednostavno. Bračni partneri, razgovarajte međusobno o ovome. Molite se zajedno da vam Bog pomogne da izađete, kad zađete u taj začarani krug. Ja vjerujem da je svako od bračnih partnera imao tu scenu, bolniju ili manje bolnu, da to nešto ne štima i da smo se ohladili međusobno i šta je to. Ali zapamtimo to, istog dana riješite problem. Nemojte kažnjavati jedne druge time da se ne želite pomiriti. Bio sam tamo u susjedstvu kod nas, jednu djevojčicu koja je se tamo rolala na onim rolama i uvijek je bila sa nekom svojom kolegicom i ja nju pitam, pa gdje ti je ta tvoja kolegica, gdje? Mi smo se posvađale. Ona je bila tad negdje 14-15 godina. Pa ja kažem, pa pomirite se. A ne, 2 mjeseca već ne razgovaramo. Vidite, ta mala djevojčica je naučila da svoju kolegicu, svoju drugaricu, kažnjava. Kako? Ne želim se još pomiriti, to je jako teško meni sjelo, nek se to dobro zna. Ne smijemo biti mala djeca u braku, jako je važno. Ako upadnemo u taj začarani krug, izađemo što prije iz tog začaranog kruga. Ova biblijska formula djeluje kako na mlade bračne partnere, tako i nas stare ili starije. Iako nemate savršen brak, možete imati sretan brak. To je Bog obećao. To smo iskusili koji primjenjujemo tu formulu. I vaš sretan brak bit će blagoslov na vašu djecu, na vašu okolinu, na crkvu, nek vam Bog pomogne u tome. I za kraj, evo želim pročitati iz nadahnute riječi.
a ovo nije prepisano iz neke lijepe bajke. Dom treba biti malo nebo na zemlji. Mjesto na kome se ljubav ne guši, već njeguje. Naša sreća, bračna sreća, ja ću dodati još tako, ovisi o njegovanju ljubavi. Dejane, sumiješ? I vi i mi stariji. Znači naša sreća, moja sreća ovisi o čemu? Da njegujem tu ljubav. Razumijevanja i pravi ljubaznosti jednog prema drugome. Mi, nesavršeni ljudi, Bog nas je blagoslovio, usadio u srca ljubav koja nas povezuje i omogućio da mi, iako smo nesavršeni, od našeg doma, od našeg braka, od naše porodice, možemo stvoriti malo nebo na zemlji. Nek to bude naše iskustvo, braćo i sestre. To je moja želja i molitva za sve nas. Amin.